Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umunyapolitiki utavuganwe na leta ya Uganda Dr. Kiza Besigye yasubiye mu rukiko rwa Nakawa ari kumwe na Rutare bareganwa hamwe n'umusirikare w'ipeti rya kapiteni. Ibinyamakuru bya Uganda byanditse ko urukiko ruvuze ko abagabo bagumya gufungwa kuko iperereza ribakorwaho ritararangira. Bwana Besigye n'abagenzi bakurikiranwe ibyaha birimo kugambanira igihugu kandi biguhamyuka tirurwa gupfa. Aba bagabo barafunzwe kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Kiza Besigye na Rutare bafatiwe muri Kenya. Besigye amaze iminsi asabirwa kurekurwa ku mpamvu z'uburwayi ariko ntibyakozwe kuko Perezida Museveni yabaye nk'ubyitambika avuga ko niba arembye adakwiye gutinza urubanza. Urukiko rw'ikirenga rwateje agaciro uburenganzira bw'inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile. Ubu Kiza Besigye na Rutare baraburanishwa n'abasivile bagenzi babo. Uyu mwanzuro wo kugumya gufunga Kiza Besigye wavugije abatari bake ku mwono y'imbaga muri Uganda. Bagaye abacamanza bamufunze nta cyaha afite, ndetse bamwe bibaza ko abacamanza bibeshye ko gukorera Perezida Museveni bibuza umuntu kugerwaho n'ibibazo nk'ibi batera Kiza Besigye. Besigye umaze imyaka myinshi atavuganwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yafunzwe kurikiranyweho ibyaha byo kugambanira igihugu no gushaka guhungabanya umutekano wacyo. Kiza Besigye yatawe muri yombi tariki ya 13 Ugushyingo k'umwaka ushize ubwo yari yagiye i Nairobi kwitabira ibirori byo kumurika igitabo cy'umunyapolitiki Marita Karua. Uyu nawe ntavuganwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Hanyuma ariko kera kabaye General Muhoozi Kayini Rugaba yahuye na ambasaderi wa Kenya muri Uganda wari wanditse asaba ko yahura n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda agamije gusaba imbabazi uyu muhungu wa Perezida Museveni kuko ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya cyamwanditseho inkuru yashoboraga gusarikanya ibihugu byombi. Ibinyamakuru muri Uganda byanditse ko Ambasaderi Josh Mangi yageze ku biro by'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariwe General Muhoozi Kayini Rugaba ku wa 4 amwakirana urugwiro. Uyu mugabo ngo asabye imbabazi kuri iyo nkuru yavuga ko arengerwa mu generali ndetse anagaragaza ko naruwe na ruto igihugu cya Kenya gifite amakuru icyo kinyamakuru cyabo cyaranditse iyi nkuru. Ishyirahamwe The Patriotic League of Uganda ryashyigikiye General Muhoozi Kayini Rugaba ryari ryatangaje ko nibatamusaba imbabazi rizigaragambye kuri ambasade ya Kenya mu mujyi wa Kampala. Ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya nyuma yo kunengwa n'abanya-Uganda barimo na General Muhoozi Kayini Rugaba ubwe cyanditse n'inkuru kimushimagiza ariko nticyasubiye mbere. Ibinyamakuru bya Kampala byanditse ko General Muhoozi yahaye imbabazi Kenya abwira ambasaderi wa Kenya muri Uganda ko nubwo ibikomere bitabura nta cyasimbura umubano umaze igihe wa Kenya na Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yagaragaje ko yakwiye kubaho ubwubahane hagati y'abayobozi b'ibihugu by'ibituranyi kuko kutumvikana ntaho biganisha ibihugu. Ibiganiro byahuje ambasaderi wa Kenya muri Uganda na General Muhoozi Kayini Rugaba ngo byarangiye mu mwuka mwiza, ndetse umugaba mukuru w'ingabo za Kenya General Charles Kahiriri yari yageneye impano mugenzi we General Muhoozi. Itsinda ry'abanyakenya bari baje gusaba imbabazi General Muhoozi Kayini Rugaba nawe yarihaye igitabo gikubiyemo ubuzima bwa se Perezida Museveni ndetse n'ibyiza nyaburanga byakura abantu gusura igihugu cya Uganda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abasesenguzi ba politiki mu karere ka Yase biganjemo Abanyekongo n'Abanyasudani bashinja Perezida William Ruto kuba umuturanyi mubi wigira umwana mwiza kandi adashobora kurarama ngo kirane uruvandimwe beshya ko ashakira amahoro. Ubusesenguzi mu kinyamakuru Al Jazeera abasesenguzi bateruye bagira bati peace maker or peace breaker, why Kenya's good name but reputation is marred. Mu Kinyarwanda yibaza niba Kenya yaba ari umunyamahoro cyangwa se ari gacuza ntambara, bakerekana impamvu kuvugwa neza n'abaturanyi ba Kenya byagiye nka nyomberi. Iki kinyamakuru cyanditse ko abasengura bahera ku kuba Kenya yarahaye indira umutwe wa gisirikare urwanya ubutegetsi bwa Sudani igihugu cy'ituranyi bakarinda bashyiraho leta ibangikanye n'iriho muri Sudani. Abo basesenguzi bavuze ko ntaho byabaye kuko na Perezida William Ruto yumvise ko wasangiye n'abamurwanya mutagumya kuba inshuti nkanswe ko yarahaye urubuga abarwanya ubutegetsi bagakora inama ishyiraho guverinoma kandi azi ko ari indi yemewe na Loni. Ibi iki kinyamakuru Al Jazeera cyavuze ko ari ugufata uruhande kandi bidakwiye muri politiki mu bibazo by'abaturanyi. Abasesenguzi ba Kongo Kinshasa iyo bagaragaza ko William Ruto ari umuturanyi mubi bamuhera ubwo yiyamamazaga ku mwanya wa perezida muri 2022. Perezida Ruto ngo yabwiye abanyakenya ko niba mutora azabaha amasoko muri Kongo Kinshasa ndetse ngo bishongora ko Kinshasa ituwe n'abaturage miliyoni zirenga 80 ariko bose ngo nta rumwe ugira inka n'imwe ngo habe no guca umucaca ku irembo. Iri jambo ngo ryababaje Abanyekongo ariko biza kurushaho kuba bibi ubwo umutegetsi bavuga ko Abanyekongo ari abanebwe bazi kwambara amapantaro bayakenyereye mu kwaha gusa bakirwa baririmba indirimbo ndende zidashira aho gukura amaboko mu mufuka ngo bakore uturimo tw'amaboko. Ibi ngo byatumye Abanyekongo bamagana itorero rya Perezida William Ruto ko bari bamaze kumenya ko atazababera umuntu mwiza ariko kubw'ibyago byabo birangira towe. Indembe yahutse bw'igihugu cya Kenya nka kimwe mu byari byigaragaje ko bishaka igisubizo ku kibazo cya Kongo ngo bwacyaga babona ihuriro Alliance Fleuve Congo ryitangaje ku mugaragaro riri ku butaka bwa Kenya ngo Abanyekongo bahise bamenya ko ubutegetsi bwa Kenya bwitwara nk'uburajwe ishinga no kubaka amahoro kandi ubusanzwe ari bagashoza ntambara. Ibyatumye ibihugu bituranye byose bifata igihugu nk'umuturanyi mubi kuko Perezida William Ruto ngo yigaragaje nk'inshuti y'imitwe y'iterabwoba muri kano karere kurusha kwegera n'abaperezida bagenzi be. Agatariko kandi rero Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yavuze ko atabona Fred Matiang'i nk'umuntu ushaka kuba perezida wa Kenya kuko abaturage bo mu ntara ya Kisii badahagije ngo bakujye inyuma ubundi we perezida w'igihugu cya Kenya. Ikinyamakuru The Kenyan cyanditse ko Bwana Odinga asanga niba uko Matiang'i ashaka kuba perezida wa Kenya akwiye gushaka ko Abanyakenya bose bamutora kandi ngo ntarabivuga ku mugaragaro.
ko abishaka ubu ngo biracyari ibihuha. Hari amakuru yamenyekanye ko Bwana Matiyangi yashoye amamiliyoni menshi mu nyamakuru mpuzamahanga n'amakompanyi yamamaza mukunda avuga cyane kandi azatanga ibiganiro ahantu hakomeye bizagera 2027 amahanga amaze kumumenya ku buryo namara kuba perezida ngo azaba ari kizwi na bose nk'umuravumba ku isi. Raila Odinga utaratangaza aho ahagaze muri politiki ya Kenya yavuze ko nenga ubutegetsi bwa perezida William Ruto ko butitaye kurwanya ruswa ibyatumye abaturage babura serivisi za ngombwa. Nubwo nta makuru aratangaza ku mugaragaro urekeye ko Raila Odinga ashobora guhuza imbaraga na perezida William Ruto bagasangira ubutegetsi uhereye ubu ndetse bakazafatanya gushaka manda ya kabiri muri 2027. Ninyabije muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe amakuru aturuka mu mujyi wa Bukavu yavuze ko mu ijoro ryakeye habwo igitero cyiciwemo abantu abandi benshi bagakomereka. Kwa kane ubwo abantu bitwaje intwaro batahise bamenyekana bateraga ingo z'abaturage muri komine za Ibanda na Kadutu bishe bamwe muri ba nyir'urugo biba n'ibindi bintu by'agaciro bari batunze. Amakuru yavuze ko muri iki gitero cyabo bivuga ko ari abajura bari bitwaje intwaro humvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze igihe kirekire. Abantu barimo byamenyekanye ko bahise bitaba Imana mu gihe abandi benshi bakomerekejwe n'ibyo bitero. Umujyi wa Bukavu yabwicanyi bwabereyemo kuva mu kwezi gushize ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 nyuma yo kwirukanamo ingabo za leta ya Kongo n'ihuriro ryazo. Umuvugizi w'ishami rya politiki muri ya mutwe Lawrence Kanyuka ku rubuga rwa isi yatangaje ko bagize ibana bose bagabye kiriya gitero cyo mu ijoro rya M23 bataye muri yombi. Yanditse ku rubuga rwa X ati Bukavu M23 yahise itabara byihuse kugira ngo irinde abaturage bw'ikibazo cyabaga. Abakoze ibyo bikorwa bose bafashwe. Kuba maso twese hamwe n'ingenzi cyane mu rwego rwo gushimangira umutekano w'abaturage bacu. Igitero cyo mu ijoro rya kirakurikira cy'ibisasu byatewe i Bukavu mpera z'ukwezi kwa kabiri ubwo abayobozi ba M23 bari mu nama n'abaturage mu uwo mujyi. Ni igitero cyahitanye abantu 16 abarenga 70 barakomereka. Hagati aho mbabwira ko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi muri Kongo Jean Pierre Bemba Gombo yashinjwe wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange kuba ari watangije inyeshyamba za M23 ndetse na Alias Fleuve Congo ya Colonel Nanga. Ibi yabivuze mu nama yabereye Ekikwiti mu ntara kwiraho yakanguriye urubyiruko kujya mu gisirikare mu rwego rwo kurengera igihugu. Imbere y'abantu barirwa mu magana wahoze ari Minisitiri w'Ingabo z'igihugu yerekanye ko afite ibimenyetso simusiga byerekana ko Joseph Kabila ari nawe uri inyuma y'inyeshyamba za Mobondo zikorera mu ntara zo mu cyahoze ari Grand Bandundu cyane cyane Maindombe, Kwiru, Kwango, Kongo Central ndetse no mu bice bya Kinshasa usibye gushyigikira M23 na FC kubwo inyeshyamba za M23 na FC zirashaka gusubiramo ibikorwa byakoreshejwe mu myaka 1996 aho bateguye gusabura mu y'agaciro munini cyane muri Serezo bw'igihugu nk'uko inkuru ya Radio Kapi bivuga. Mu minsi mike ishize ubwo ari Davos mu Suisse perezida wa Kongo niwe wa mbere washinjwe wamubanjije akaba n'umusenateri ubuzima bwose Joseph Kabila kuba ubwonko bwa M23. Hagati ariko kandi ibihugu bitanu muri 16 bigize umuryango wa Afrika y'Amajyepfo Sadc byaganiriye ku hazaza h'ingabo zabyo muri Serezo bwa Kongo Kinshasa. Ni ikiganiro cyabereye mu nama y'umutekano yifashishije ikoranabuhanga y'iyakure ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu gihe ingabo z'umuryango zirenga 1000 zibayeho nk'imbohe mu bigo bya gisirikare biri mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Izi ngabo zigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro M23 kuva bafata umujyi wa Goma n'inkengero zawo mpera za Mutarama uyu mwaka. Ziri mu bigo byiza umuryango w'abibumbye. M23 yasabye Sadc gucyuriza ingabo isobanura ko nta mahoro zishobora kuzana muri Serezo bwa Kongo ahubwo ko zanyingiza intambara gusa umuryango ntacyo urasubiza ku mugaragaro. Nubwo bimeze gutya ariko Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi we yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo z'igihugu cyaho ziri muri Kongo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo nawe aca amarenga ko zabo zizataha. Tanzania isanzwe yobora ishami rya Sadc rishinzwe igisirikare n'umutekano yigaragaza ko umuryango uzakora ibishoboka byose mu gushyigikira Kongo Kinshasa nk'uko Perezida Samia Suluhu Hassan yabishimangiye muri iyo nama. Ntabwo abakuru b'ibihugu byo muri Sadc batangaje imyanzuro yafatiwe muri iyo nama yatangajwe. Gusa ibiro by'umunyamabanga mukuru wa Sadc byasobanuye ko uzagizwe ku bihugu byose by'umuryango ubwo bazahurira mu nama idasanzwe iteganijwe mu minsi iri imbere. Iyi nama ibaye nyuma y'abakuru b'ibihugu bya Sadc bahuriye nabo umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ya Dar es Salaam hari tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Mu nama bafatiye imyanzuro itandukanye y'uburyo Iburasirazuba bwa Kongo bwatekana. Mu myanzuro bafashe harimo ko impande zicyamiranye muri Serezo bwa Kongo zigomba guhagarika imirwano n'ubushotoranyi. Leta ya Kongo ikaganira n'ibitwe bitwaje intwaro ndetse irimo na M23 nubwo itabikozwa. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Tanzania abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika manitswe mu ntambwe ishimije yo kuzamura ibikorwa remezo bya siporo n'imyidagaduro muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ishoramari rya miliyoni 172 z'amadolari y'Amerika yo kubaka ikibuga cya siporo n'imyidagaduro cy'imbere mu nzu kiri ku rwego rwa BK yo mu Rwanda. Uyu mushinga ukomeye ugamije kubaka inyubako yo guhangana n'iy'u Rwanda imaze kumenyekana cyane izwi nka BK Arena no gushyira Tanzania ku rutonde rw'ahantu hambere habereye imikino mpuzamahanga n'amarushanwa. Ibi byatangajwe mu birori bikomeye byabereye Dar es Salaam aho Perezida Samia yashimangiye akamaro k'ibikorwa remezo bigezweho mu guteza imbere siporo, umuco n'ubukerarugendo nk'uko iyi nkuru ya The East African ibivuga. Arena iteganyijwe igiye kubakwa mu mujyi wa Dar es Salaam urimo abantu benshi, zagaragaramo ibikoresho bigezweho birimo ikibuga gikinirwaho imikino itandukanye
izaba yakira abantu barenga 20,000 na sisitemu y'amajwi n'amashusho iteye imbere. Uyu mushinga uvuga kuri mu cyerekezo cyagutse cya Perezida Samia Suluhu Hassan cyo guhindura ibikorwa remezo bya Tanzania no kuzamura ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'isi, ariko yaraherutse kwingingwa n'umuhanzi Diamond wamusabye kubakira arena nyuma y'igitaramo cyagenze nabi cya Trace Award giherutse kubera muri Zanzibar.